Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan kisah keanak yatim di mekuin di roi mata malam ngan urut di masabi cukup tak sedih ingat ayanda cukup tak sedih ingat ayanda. Wahai ayah, pakon tinggalan sedekat untung jinolon rasa yo aterayo gayon ayon wate ubidlun ayan mungka. Wahai ayah kanasib kamu ulun ura di roi mata sang na ayah jika tronewa hanjut ulun logasi ayanda hanjut ulun logasi ayanda. Wahai ayah, pakon tinggalan sedekat untung jinolon rasa yo mantang ubit geayon ayon waterayolun ayan bungka yo wate ubit geayon ayon waterayolun ayan bungka. Wahai ayah kanasib kamu ulun aura di roi mata sang na ayah jika tronewa hanjut ulun logasi ayanda hanjut ulun logasi ayanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.